Dobrodošli u ovu meditaciju koja je stvorena da vam pomogne da započnete dan sa pozitivnim i smirenim umom. U ovoj meditaciji vodit ću vas kroz jednostavan, ali duboko umirujući proces u kojem ćete se povezati sa sobom, otpustiti sve napetosti i otvoriti prostor za ljubav, zahvalnost i energiju koja će vas pratiti tokom cijelog dana. Ponekad kada se probudimo, naši umovi mogu biti ispunjeni brigama, stresom ili napetostima. Ova meditacija je prilika da te misli zamijenimo smirenim i pozitivnim namerama koje će oblikovati naš dan. Kroz vođeni dah, afirmacije i svesnu pažnju pomoći ćemo sebi da se oslobodimo svega što nas opterećuje i da unapredimo naše raspoloženje. Sada udahnite duboko i pripremite se da zaronite u trenutak sadašnjeg mira. Zatvorite oči i samo dišite. Udobno se smestite, dozvolite tijelu da se opusti. Osjetite kako svaki deo tijela postepeno postaje sve lakši. I ti se opuštaš. Sada se fokusiraj na svoj dah. Udahni duboko kroz nos, zadrži trenutak i polako izdahni kroz usta. Neka svaki izdah bude trenutak opuštanja, a svaki udah momenat svesnosti. Ponovi još nekoliko puta. Dubok udah. I polako izdah. Sada možeš da nastaviš da dišeš kako tebi odgovara. Sa svakim dahom dozvoli sebi da se potpuno opustiš. Ovo je samo tvoj trenutak, tvoj prostor, tvoja prilika da napraviš sve što želiš danas. Dopusti sebi da se oslobodiš od svega što te možda opterećuje. Osjeti kako se tvoj um smiruje. Kako napetost, ako je osjećaš, izlazi iz tvog tijela sa svakim udahom. Osjećaš kako tvoj dah postaje miran i sve smireniji. Udahni energiju novog dana. Ovaj dan je pred tobom i pun je mogućnosti. Usmeri pažnju na svoje srce. Pokušaj da osjetiš njegov ritam. Zamisli kako sa svakim otkucajem tvoje srce puni tvoje tijelo ljubavlju i svetlom. Svaki otkucaj je podsjećanje na tvoju unutrašnju snagu, tvoju sposobnost da prevaziđeš sve izazove i da ostaneš pozitivan bez obzira na sve što dolazi. Tvoje srce zna kako. Dozvoli mu da ti pokaže.
Prepusti se životu. Zahvali se sebi i za ovaj trenutak vremena koje posvećuješ sebi. Zahvali se što si odvojio vrijeme da se povežeš sa sobom. Ovaj trenutak mira je tvoj poklon sebi. Zamisli da sada svaki deo tvog tela postepeno zrači svetlo. Svaka tvoja misao, svaki osjećaj, svaki pokret puni se svetlom. Osjećaš da si ispunjen, osnažen, spreman da preuzmeš dan sa osmehom na licu i pozitivnim stavom, pozitivnom energijom. Sada, na početku ovog dana, zamisli kako te okružuje ta nežna i topla svetlost. Ta svetlost dolazi iz tvoje unutrašnje snage i širi se ka spolja. Ona je već tu, samo je u svesti. Ona ti pomaže da budeš pun pozitivne energije i optimizma. Razmisli o jednoj stvari za koju si zahvalan. To može da bude nešto u tvom životu. Tvoja sposobnost da voliš, tvoje zdravlje, prijatelji. Povedi te osjećaje zahvalnosti sa sobom kroz ceo ovaj dan. Sada zamisli kako otvaraš oči na početku svog dana. Pred tobom je sav svet mogućnosti. Tvoj dan počinje u potpunom miru. U svakom trenutku imaš izbor da reaguješ sa smirenjem, ljubavlju i poštovanjem prema sebi i drugima. Tvoj um je sada jasno fokusiran, spreman da donosi pozitivne odluke. Veruj u svoju snagu da prevaziđeš svaki izazov koji će ti danas možda doći, znajući da si u svakom trenutku vođen tvojim unutrašnjim svetlom i svojom mudrošću. Ti je imaš, osvesti je. Podsjeti se da u ovom danu svaki trenutak nosi potencijal za rast. Svaka misao, svaki korak je prilika da budeš najbolja verzija sebe. Svaki izazov je prilika za učenje i razvoj. Ti si osoba koja je vredna svega što dolazi. Tvoj život je vredan. Tvoja sreća je važna. Tvoja unutrašnja snaga je nepobediva. Sada sa svakim udahom osjećaj kako tvoje telo postaje živahnije, energičnije, spremno je za sve što dan nosi. Tvoje misli postaju sve jasnije, tvoje srce je ispunjeno ljubavlju, a tvoja duša tako spokojna. Uzmi još jedan dubok udah i polako, sa zahvalnošću, otvori oči. Ovaj dan je tvoj. Osjećaj zahvalnosti, ljubavi i mira nosit ćeš sa sobom kroz ceo dan. I sada sa osmehom na licu kreni u dan sa potpunim poverenjem u sebe i svet oko sebe. Jer ovaj život je tako divan, vredan svakog trenutka koji u njemu provedemo. I zbog toga se prepusti životu i dozvoli da te vodi. Uživaj u ovom danu.